paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Nagadon ti kwartata tuyang. Saan ta pa yun ang mabilang ti kinaduna? Kasanaw, kat saan mo ngamin nga amo ti agbilang? Nagadugayam. Masaduta ka nga bilang-bilang. Kasanon ngay? Ay kat santan nga trabaho Isardeng tan, tagbangkag. Anya ngay nga ruden ti kaya mo nga aramidan. Ay kitanusan tan tagtugtugaw nga agmalmalan. Sa bagay, nasakit pa'y lang ti bagbagik ang nagtrabaho. Ituwain, nasakit ti bukbukaw, kantumtumay. Iso panawang mitayin, tapno aginanata mitayin. Ay, imbag man ni pare badang. Ne? Patan-atan aw unliter aramida na ijay tawada. Ay, katagtugtugaw damot laeng. Kasta ti aramiden daken ni Marituyang. Agkuy-kuy-yakuy dalaeng. Ganda buhay da ita Win nga rod Ado ka nung ngamin ti kwartada. Iso asaan dan nga agtrabaho. Ay, nagswerte da mo tun. Kat, nagagatdagayam ide. Uray kumamat no mangtad ni pare badong iti kwartada. No talaga mat lang ado. Marituyang, saan ka nga umay agpandemi dito Tersina? Ay, problemado ak nga raw lapdan nakiday nga umay agpanimay. Malas nga raw, tinakapandemi diti paglakwan. Aglako ka kadilang maray, tagpampanunot ang ngamain. Anya launa yan ay ati pampanunutem, tauray mula ipanimidan. Ay, kat problema Da kayo, ti maadaan iti problema? Kano'y padpadamag mo dito barangay tayo nga ado ti kwartayo kan ni Badong Mau. Pudnumag. O, ita ag problema kan? Problema nga raw, no kasanumi agastusen jay ado a kwartamay. Problema ayamat dayta. Di igatang mon iti badbadaw, tanay. Dayta mula sabong-sabungan analabaga abistidam, tios usaram iti inaldaw. Adan sapayan pisang na iti gayaadan na. Ay, wunan niya. Ay, imbag-tem palagi mo, maray. Kan, gumatang kamotan iti lusyon nga usaram, tanay. Nakakirkir sang day takudil mo. Ay, wunan niya. Tapno lumamuyot mo't basay. Kan gumatang kan iti lakok, maray. Dito'y kan agumulpi iti kasapulan nyo kan ni Badong Mau. Kay, patawaran na nga ron mo na. Tumawar ka pa ilaan, kat nagadulang nga ron kwartayon. Ayunay kamutan. Sagmamanungay day ta sardinas alakaw. 25 di maysa. Ngimi nagayaman. Ay, di mo ko na natawaram. Mabalin at 30 langan maray. Ay, kawon, ni, mayat gayam no tumawar ka, maray. Ay, sige, agtawar ka pa, ay. 35 kumano mabalain. Ay, kayat ko manin, Wan, maray. O sige, gulpil mo. Sige, maray. Anya, ginulpi ni Marituyang dagiti lako. Wan, maray. Ado gayam ti kwartada ka ni Badong na. Imbagda pa. Kwa maray. Umayak ko magumatang iti asin. Uray 5 pesos laeng ti balor na. Naibusan ti asin alakaw. Nangibati mo't kumaan ni Marituyang iti gatangan mi mo't. Impagulpi kon akin kwa na. Tapno maksayan ti pampanunutan na. Problema nga men, maray. Anya nga min ti problemaan na ay Problemaan na? Ano kasano na gastusan ti kwarta na? Ay, problema na itadaytan? Ay na, maadaanak kumamot iti kasta a problema. Ay, nasakit mo't latatibukod ka. Urag malmalema ka nakatugaw. Uray nga ron siya. Day tamo lang tinadlaw ka. No agtrabaho agsakit ti bagbagay. No agtugtugaw agsakit mo't lata. Ay na. Nana,
Apay nga raw, dati makder ka. Ay, mapanak managpagnapag na ditarwan. Masapol sa amawat-wat, to'y bukod ka. Ay, paray. Ay, sa dino nga iti papanam. Ay, awan paray. Magna-magnaklain. Tanasakit to'y bukod ka. Aya, ay, no kaya't mo pare kaduaan ka magna. Ay, di nakuldaman paray. Na, Di nakpagpanunutan iti dakais. unay matiklas iti panagpampanunot mo at taon dito'y lubong. Apay ko mga huldapon kamay. Ay, gado na. Dugayam ti kwartak. Apay anya launay ay ati pagkit kita am da tao. Huldapon. Ay, di nakasasidgan paray. Da. Ay. Agkumpare tapay. Kastakit din, ti panunot ma. Di nakasasidgan ko naknay. Uwinin! Adaywan kan. Ala, ingkan iti kayat mo apapanan. Chip, itatabadong deta lumabas dito yung paradahan, oh. Ayun, isungag pa isaw. Na, kita mo. Naglasto ka magmag na, oh. Nakabulsa pa'y dagiti doang nga iman, ah. Saan na kayat na mapukaw din nakabulsa a kwartana? Iswakas ta. Ay, padasan ta man nakikilan. Sana hindi ka lamabain. Padasan talang, mate. Nungay kayat na. Kababain ko naknay. Ipadas talang, Chip. Sige man langay. No di mo kaya tipalapdan. Sige, kikilam. Tata Batong. Abay! Agpamirinda ka, mamat. Nagkunaking kang agpamirinda ngay. Katno damag ko nga do ti kwartam. Ay, nasayamay. Tanadamag mo na ita. Nga damag ko may Tata Batong. Iso adwa kami na pagmeriendaan. Ure ado ti kwartak. Saan kayo pamiriendain? Naglain kayo ngay. Mala, pumanawakan. Kung nagtumat ka, di nagtumat patpatsain. Pinadas talang, mate. Kinusilapan na tapay. Urayak lang na pabainan. Umayak mo't makikaaruba maribanang. Tamadigayam no agtugtugaw ka lang. Ay katwan mo't ngamen, mare. Ay, tila mapampanunot mo. Ay win kasta talaga no awan aramidam. Iso nga umayak makikaaruba tapno aramidang. Anya aya nga minti pampanunutam, mare. Ay, di nga rog kinaado ti kwarta mikin ni badong ka umaray. Mare, no day ti pampanunutam, matulungan ka iti day abanag. Talaga maray? Anya nga'y kumati maitulong mo kanya. Nagsimple, marituyang. No problemam ti kinaadot kwarta yaw. Ay kaat, ipadawat mo laangan Anya mo day tasing-asing mo, maray. Nagmati mo. Mayat kit di tapno saan ka unay nga agproblema. Bayamon nga agpanunutak. Anya mo ta ipadawatan. Ay na, mare. Ipadawat mo, tapno awanan tiing ka ipaspasikat. Hay! Naglaw mau ngagpaspasikat maray. Ay, naglaing ka no kasta. Ay, kunakun kat. Umay ka laang agpasikat. Iso nga imay ka nakikaaruba. Bagbaga ang manda ka ba dong kan maritoyang kapitan? Tapay aday naramid naman amaday. Awan ngam pumanagnada dito barangay. Kat amo dagiti amin at tao nga ado ti kwartada. Ewan nga raw. Ay, delikado, kapitan. Di mo mo dagiti managdakdakas. Diyak pa'y di nakakita iti managdakdakas dito'y barangay tayaw. Uray, kapitan. Ngam nasken latta apalagi pamida. Kasano apalagi pak? No asit gak ni pari badong ke ti pagarup na. Madi ti aramideken kuana. Ay, kasta? Ay agasan ta pagsuspitsa anak nga huldapar. Ay unay mo tanday ta. Bakit ken lakay dan? Mudan ti aganan. Saan na masapul abagbagaan ida? Angkal, agkaralabas ni Tata Badong dito balayaw. Ewan nga raw. No apay mat Kunada nga do ti kwartada kininana to yang.
Ang di da ngaron agtal na dita balay da. Kita manin aw. Apay. Ul yan nandiyan mula mapapayaw. Na Gaw-gaw atin ng tibungan na aw. Ay, un. Apay nga ta. Ingkang kasaritan aw. Kakaiso na, palpalo umagday di apungat ti papaya. Ay, isan ang mabalin day tangar aramidin na. Ay, mapana ko na kastoy. Ay, pare pa daw! Apay paray. Nagpartak kamitin anang ulay, kinanggaw at itibunga ti mulak a papaya. Ay, adaya mo tinalalak paray. Ay, ada mo ilimlamang mo itilikudam. Ay, sana bunga ti papaya na ito paray. Nagado ti kwartam, di ka makagatang. Diyan nga rod kaya't akisayan. Imbag kumamit no, impakadam kanyak. Saan ka nakita? Ada kagayam dito balayaw. Wala, hinakon paray. Ay, guri ka. Ah, Inton maminsan, agpakada kapay nga umuna. awan mo tinalalak paray. Inteng, intaray samot ni pari badong jay papaluong mentaabo nga ti papaya. Win nga raw. Ay, unay mo't day jay akong pari mo. Talaga met nga awan babain na day jay apari badong. Ay, dilakot makagatang. Kat kunadamat nga adu ti kwartada nga agasawa. Mas dawa ka? Isumit, day tatikunakan ko na itay. Ay, dagi ti tattao nga adu ti kwartada. Angam saan da akayat agastusan, takayat dalaeng nga ipaspasikat. Ay, mala, bayamon. Kasaritak to day ta. Madi, ti inaramid na. Inala nakit din ti bunga ti papayak. Ay na, saan yon apampansinan ni Kabadong no kastaan lumabas-labas dita paradaan nyo. Uwing kagawad, talaga saan mi napampansinan. Nga may, no pansinin nyo, agpasikat laeng kada kayo. Sabay agkaralabas mo't nga raw. Kasta nga rod, taoray dito tersinak, agkaralabas, ngamsaan mo't nga rod agumatang. Nagalabay ti bunga ti papayan ni Uncle Kaw. Na, ay unay mo dahitan. Nagbalbaliw dan kininanatuyang, gaputado ti kwartada. Saan kumamot akasta Apay, saan laangan maibos day ta kwartada? Maibusto Oray pa'y kasano kaado ti kwartam, maibos lata. Badaw, saan pa'y anak naksayan di kwartata? Kasano ngay daytan? Ay, dakhel na problema day tatuya. Nagrigat at talaga ti agpanunot iti solusyon. Ay, naku namaw. Mala, yung kalutunan, dahil ito'y papaya asidanta. Na, nagado ti kwartata? Day talaan ti sidanta. Agtip-tipid ta nga raw. Una, ngam an-anwon tangay di kwartata. No saan ta nga igatang itinaimas asidanta. No kasta, kayat mo nga raw, dama pa nagumatag. Ay, kituon na. Imbulsak, nagiti kwartak. Kaya kayat nga ibati dito'y balay. Apay ang masapul nga ibulsam amain. Kino nga alam, narigatayin. Oray siyak nga sawam. Saan nakapagtalkan? Ay, sana pulos. Si Kapay Mike, naglaing ka nga kupay. Di man ang tatabadog di magmagda dita kalsada Di mo taltalyawang, tapno saan manin nga agpalastawg. Winchip, amumit analaing day tangag pasikat. Sa di naman nga tanti papanan na. Mapanagpasikat Chip, adado alalaki amang sabat kan kwa na. Bayam, gayem na siguro ida. Sus, hold dapan dan ni Tata Badong. Ay, unsamag. Anyang iti aramidan ta, Chip? Anyapay kumati aramidan ta. Di awan. Saan ta tulungan? Agpasada takid day. Tapno at damat kwartata. O sige, bayan ta nga ruden. Ay sos, inteng. Hulhuldapan da ni pari Badong. Ay, anyang iter aramidem dita. Nakatakderak mo't. Na, ingkatulungan ni pari Badong. Agure ka, agpanunod. Ay, apay ngay atulungak. Basol na ata, naglastog tumag ngamin. Apay akas tatirason mo. Na. Kat kumparim ni pari Badong. Agkumpare kami iday. Gaputa limas taog.
hindi na ita. Ay na, sikat ti Kapitan. Rumbang laang amapan mo tulungan. Ha? Ay wunan niya. Ingkang na. Sige. Inaktulungan ti kabarangay. Ay, paray! Timarayan na kita huldabar! Gusto daytan! Ay, apay nakataraydan? Ay, nakadayo na pa yun ah. Napabot nganda ang nakakita king ka, paray. Asino mo't ngamin ti saan nga agbutang ngay? Oh. Ilaylayat mo pa ilang daytadanog kang kugtar mo, timaray da na dagas. Layat gayam da jay. Ay, ada ka di naaladakan ka akwarta, pare? Ay, imbag nga rin tayo may kadagos, paray. Dandani da maala to'y kwartak nito'y bulsak. Ay, pasimple ka lang amin, pare, no ado ti kwartam. Uwin nga rin, paray. Ay, mababay naking ka, paray. Ay, saan arumba nga ipaspasikat mo? Tapno saan da ka nga asit ganda giti kriminal? Ay, huwag gayam, paray. Manungay gayam di bayad di papaya nga intaray ka. Sika kay dimon bayadan. Kababayin mo ta, paray. Ibagam, numanaw, tabayadan, Ay, paray. saanin ko nakbet? Agin babae nakmet kano Iso nga rin tabayadan, paray. Kastoy lagan. Agmula ka, ta ikanak tumet, iti bunga ti papaya. Oh. Ayun na. Sige, paray. Dayta, taramiday. Tandaan na matuyang. Ure ato ti kwartata. Santa rumbang, aglaslas tawag. Amok dayta. Masapol pa'y aya nga ibagam kanya. Palpalagip ko lang ah. Katap no naragragsak. Tumulong talangan kadagiti marigrigat dito barangay Tayaw. Ay, wala niya. Hapay nga italang na panunot mo dayta. Wang nga raw badaw. Ay na, tatabadong kan nanatoyang. Saan anasaya at tiparamag? Tapakaisagma kanyo dayta. Ala sige! Ditan, tinagdibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Buckley. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joffer Anas Basit. Sound effects Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 Kenday toy ng estasyon. Agyaman kami iting kay panagdangan.